تونلا گلی اک ji projên giring û dilxweşker bî ji bo xelkê devere û bi taybetî şofêran ji ber ku rêka geliyê Zaxo bi rêka mirinê dihête Niyasîn. Ev proje ji layê kompanyeka Tirkî ve Karliser dihête kirin. Her li 25 çar li sala 2013 dest bi kar bûye û Hikûmeta Herêma Kurdistanê sih heyv dem bo bidûmayek înana wê destnîşan kirbîn. Lê Tanûke bi tinê heştê ji sadê bi dawî hatiye serarayî derbazkirina du demêndiyên zêdekirî û rêvebera rêkopiran li parêzgeha Duhokê gîrûbûna projê tunelê vedigerînin ji bo sedema qeyrana darayî. بیدات دست بکرنا پروژه دامد بارا دوخه که گلک باش دست بکر ام دیگل برنامه دی چون بس قیرانا دارایی سرارای هنده نه هلا کمپانی را استید بس بو اگر سسبو ناشول کمپانیه برگیت کو پتر کارت دا بود دماهی کاتینه برگیت چه کرنا تونله و کرنا تونله گل تقلیف کرنا تونله همین دماهی کانه بس او برگیت مای نبره و پتر برگنه کو پاره یتی دا گوه برگی مایت دا شوله کاره بو میکانیکیه پتر شوله اینانا تهویه داخلی نفقه روناهیه سیستم آگر و مراندنه سیستم چافدیریه اوانجی همه پدوی پاره و کرینه و اینانه اوی بیچه که کارتی کرناتی دا کلی کوبسستی بره چید شوفیر خوازیارن به زیدترین دم اف تونیله بکوی تکاری دا که آدنوچونه تیدا بکنو جمترسین رودانان رزگار ببن بار که اف تونیله رکا چاری که یعنی گلی اگر تونل و بده بد رکا 3-4 دقیقه دیگر خوش بود بومه و هم گل نخوشید بینید دا و شف و طاری و لوفنه و عالم اکا بیانید تو گل توشی حادثات بنو مشکلات شد بین الویری و داخوازش حکمت دید کنسید وقت اف تونل بده فکر نه دیگر خوش بود بومه اما کو ساخت تاکسی رکا ما دائمی آوریه و جام هیوید کن زیکا خلاص کن اف شریکه و کمپانیا کا کیه پیراد بد هیوید دارن زیکا خلاص کن دانا چکین بانکی جلای حکومتی و لشینا کجمه پاره به کمپانیاین ارگی درست کردن پروژان بستوی خوب گرتی بویا صدمان نبدومایک اینا نوان دوی دمی بوهات یا دست نشان کرن مینا تونیلا زاخو کتانو که جسرجم 158 میلیارد دیناران بتنه 5 میلیارد ورگرتینه لوران بویا ایک اگرین دماوی خوی درست دا نهاتیا بدومایک اینان زیروانگولی با دینان ساد گلی زاخو